Ćao ljudi, dobro nam došli. Imamo danas za vas jedan 2,5 sobe stan prodati u 22. becirku. Na desnoj strani imaš jednu, recimo pola sobe. Stan ima znači 2,5 sobe. Sa 65 kvadrata, podno grejanje, fantastičan parket. Ovdje se nalazi spavača soba sa ovim šankom. Ne moraš naravno znači da preuzmeš ako ti se ne sviđa. Mi ćemo to sve da sklonimo. Imaš električne markize, isto ove za insekte, imaš taj šuc. Ovdje na desnoj strani imaš isto gdje možeš garderobu da staviš, perilicu ili sušilicu. Kako vidiš, stan je stvarno top, znači samo da staviš još krevet i eto, malo kauč i to je to. Naprimjer za decu ako ovdje studiraju, bilo bi isto idealna varijanta. Ili za samce, toalete sa umivionikom, također dalje dolaziš u kupatilo sa tušom. Kako vidiš, sve to moderno. Iz zgrade sama isto jako lijepo urađena, znači 2018. godine je završen, imamo se zajedno 13 stanara, onda dalje imamo ovdje jednu lijepu kuhinju sa svim tehničkim uređajima, sve će to ovdje da ostane, kako vidiš crno-bilo, to je to što je moderno. Još jedno, znači stan je 65 kvadrata u potkrovlju, u 22. becirku u Sussenbrunnu, imaš bus odmah za 5 minuta, imaš isto fantastično jezero, imaš isto brzi voz, 10 minuta odavde sa autom, u stanu ostaje kuhinja, ostaje spavači, znači onaj ormar, ako nećeš ne moraš. Cijena je znači početna 250.000, bez garaže, ako ti interesira kontaktiraj nas samo kod Glasan Apart Immobilien.